Sumut, Srbija. Gojkovica. Danas pričamo o bunaru. Mahmud Salim Husain Darviš je rođen 13. marta 1941. u Palestini, u Galileji, 10 kilometara istočno od obale Ake u Al-Birvi. Upokojio se 9. avgusta 2008. u Sjedinjenim Američkim Državama u Teksasu, u Houstonu, posle operacije na otvorenom srcu. Bio je pesnik. Rubaija je poetski slatkiš. To je izvorno persijska pesnička forma, izvorno od 4 stiha, od kojih se rimuju prvi, drugi i četvrti, a neretko i sva 4. U zbirci Vidim šta hoću, u istoimenoj Rubaiji, Mahmud Darviš 1990. godine peva: Zemljo zelena, oj zelena zemljo moje duše, zar ne bejah dete što se igra uz bunara ivice? Nema li je broj Palestinaca kojima su upravo bunari sačuvali glave na ramenima? Po svedočenju jednog raseljenog lica, smeštenog u jedan amanski logor, samo to što je osobu koja živi u njegovoj kući i na njegovoj zemlji odveo do mesta na kome se nalazio bunar, spasilo mu je život. Palestinac je, naime, pred kraj života odlučio da na svoju ruku i bez znanja porodice ode u rodno selo da ga vidi, što nije usamljen slučaj, naročito krajem 70. godina 20. veka. Kada je stigao u atar sela Der Tarifi na svoju plantažu narandži, opkolili su ga novonaseljenici, naoružani i spremni da ga likvidiraju kao palestinskog špijuna. Čovek je rekao: došao sam da obiđem svoje ognjište. Posle kraćeg razgovora sa starcem, novim domaćinom, Jevrejinom doseljenim iz Jemena, novonaseljeni su pristali da 2 starine puste da prošetaju imanjem. Kada je Jevrejina Palestinac doveo do mesta na kome je bio bunar, Židov je rekao: da, ovde je bio bunar koji smo zatrpali. Ovo je mogao znati samo neko ko je ovde živeo. Sa narandžom u ruci, Jevrijen je ispratio Palestinca. Kamo sreće da smo svi ostali na svom